yuko aba bombi bagiye no kuba banasezerana imbere y'Imana ngo bidahindutse Kunje kubasuhuza mwe bakunzi bacu ba AFRIMEDIA TV aho muherereye mwese tugira duti mukomeze kugira ibihe byiza kuri mwese mudukurikirana yombi cyane kuri mwese mwakanze subscribe mukurikirana AFRIMEDIA TV kandi tugushishikariza niba ari bw'iki twumva ko wakanda subscribe kugira ngo tujye tubasha kuba twasangira byinshi byiza kandi tuba ategurira. Iyi ni AFRIMEDIA TV aho tuba turi mu myidagaduro tugenda tureba ibiba biri kugenda bivugwa cyane hano mu myidagaduro yo mu Rwanda. Ibuka kuba wakora subscribe kugira ngo ujye ubasha kuba wakurikirana ibyo tuba tugenda tukugezaho maze natwe tubashe kuba twabana nawe 5 kuri 5. Uyu munsi rero muri showbiz tukaba tugiye kuba twagaruka gato ku rukundo ruri kuvugwa cyane mu myidagaduro ya hano mu Rwanda ruri kwandikwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Navuga yuko ari nk'ibintu byiza cyane mu rukundo ruri hagati ya Prince Kid hamwe n'umufasha we byemewe n'amategeko, dore ko mu minsi ishize baherutse kuba banasezerana mu mategeko. Umuhango wabereye aho bita i Rusororo ku murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo, akaba ariho ibi byose byabashije kuba byabera. Mu gusezerana kwabo ubwo bemeranyaga kubana akaramata abo bombi mu muhango wabereye nk'uko twabibabwiye i Rusororo. Ni ibintu byavuzwe cyane rero, havugwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye aho aba bombi bagiye babifuriza kuba bagira urugo rwiza, basa nkaho bishimira umubano w'aba bombi. Ndavuga Prince Kid hamwe n'uyu witwa Iradukunda Elsa nk'umufasha we. Tugiye kuba rero twagaruka ku bikomeje kuba biri kuvugwa yuko aba bombi bagiye no kuba banasezerana imbere y'Imana ngo bidahindutse kandi ni imbere y'uku kwezi kwa 4 tugiye kuba twatangira uyu mwaka turimo 2023. Ibi nibyo rero tugiye kuba twagusangiza, tukibutsa yuko ugomba gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kuba wabana natwe mu byo tugenda tukugezaho. Tubahaye ikaze ku byo twabateguriye kuri uyu munsi. Iminsi mike ishize ku mbuga nkoranyambaga hacicikanya amakuru avuga yuko Prince Kid yagiye gufata irembo kwa Iradukunda Elsa. Abo bombi bitegura kuba babana nk'umugore nk'umugabo mu rugo rumwe. Ni nyuma yuko kandi Elsa agaragaje umuhati ukomeye cyane mu gushaka kurenganura umufasha we, ndavuga Prince Kid. Abantu batabashije no kuba babasobanukirwa impamvu y'ibi byose, ariko nyuma y'ibi byose babashije kuba babona ukuri kwihishe inyuma y'ibi byose byabaga. Amakuru rero agenda aravugwa yuko ibi byose byavuzwe ko agiye kuba yafata irembo, ndavuga Prince Kid. Ibi byabaga ari nk'ibihuha byagendaga bicicikanya ku mbuga nkoranyambaga. Gusa ariko Prince Kid na Miss Elsa igihe cyo kubana nk'umugore n'umugabo kikaba akiri imbere y'uku kwezi kwa 4 uyu mwaka turimo 2023. N'amakuru rero
atangazwa n'uwitwa Nkuntineza uyikunze kugaragara kuri sheni yaha mu Rwanda. Yavuze ati iyo habaho gufata irembo nari kubimenya, ariko kubana kwabo byo ndabizi ni imbere y'uku kwezi kwa kane k'uyu mwaka hataramutse nta gihindutse. Nyuma y'uko rero Prince Kid atawe muri yombi, Miss Elsa akagaragara akangurira abakobwa banyuze muri Miss Rwanda kwandika inyandiko bavuga ko nta wigeze abangamirwa na Prince Kid uyu mwumufasha we n'ibyaha ngo bamuregaga ngo biza kurangira nganafunzwe nawe, ariko aza kurekurwa nyuma yaho bikaba byaravugwaga ko ngazajya yitaba mu gihe runaka. Amakuru rero akomeza kuvugwa nuko Miss Elsa ngo yahawe kuburana dosiye ye ikaba yariri mu mwaka w'2025, ariko Prince Kid nawe ubushinjacyaha bwaje kumujuririra kuwa 31 Ukuboza umwaka w'2022. Amakuru akaba yaravugaga ko yahawe itariki yo kuburana tariki 10 Werurwe uyu mwaka turimo 2023. Kuri ubu rero urukiko rukaba rwari rwaramugize umwere tariki 2 Ukuboza umwaka turangije 2022, ariko nyuma ubushinjacyaha buza kujurira butanga ibindi bimenyetso kuri iki kirego yaregwaga nka Prince Kid. Rero andi makuru akomeza atangwa n'uyu munyamakuru ariwe Nkuntineza yakomeje avuga ko ibibazo Prince Kid ashobora kuba yarahuye nabyo ngo harimo n'ingaruka z'urukundo, nk'uko akomeza bivuga ko Miss Mutesi Jolly ariwe wihishe inyuma y'ibyabaye byose, avuga ko Mutesi yakundanaga na Prince Kid gusa nyuma ngo baza ngo kuba batandukana, ngo Prince Kid ngamwanze aribwo yahise ajya gukundana n'uwitwa Elsa. Aba bombi rero bakaba bakurikirana akumakamba, yaba uyu witwa Mutesi Jolly watwaye ikamba rya Miss w'u Rwanda wa 2016 ndetse n'uyu mugenzi we waje kuba yamukurikira mu mwaka w'2017 akaba yaratwaye ikamba, ndavuga Iradukunda Elsa witegura kuba yabana n'uyu witwaga ka ari boss wabo ariwe Prince Kid wari ukuriye kandi iyi sosiyete yari ishinzwe kuba yashyiraho Miss w'u Rwanda ariyo Rwanda Inspiration Backup. Ibi rero bikomeje kuba biri kuvugwa hagati y'aba bombi, ni nyuma y'uko aba bombi banafashe n'icyemezo cyo kubana nk'umugore n'umugabo byemewe n'amategeko. Ndavuga Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid akaba yaremeye kuba yabana n'umufasha we ariwe Iradukunda Elsa. Ibyinshi rero bikomeje kuba byanavugwa yuko ngo bagiye no kuba abana rushinga mbere y'uko ku kwezi kurangira ku kwa kane, maze ubundi bagakomeza kuba bakishimirwa n'abanyarwanda, dore yuko banashyigikiwe hagati y'urukundo rw'aba bombi. Ndavuga Ishimwe Dieudonné ndetse na Iradukunda Elsa. Rero aba bombi bakaba baherutse kuba banasezerana nk'umugore n'umugabo byemewe n'amategeko, akaba ari umuhango wabereye mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo. Bakaba bariyemeje kuba babana abo bombi akaramata. Imihango isigaye ikaba bivugwa yuko bagiye kuba ngo babikora mbere y'uku kwezi kwa kane yuko kurangira. Reka dutegereze turebe rero niba ariko bigomba kuba byagenda, niba nta gihindutse yuko aba bombi bazabasha kuba basezerana n'imbere y'Imana. Aya ni amakuru rero abakomeje avugwa mu myidagaduro yaha mu Rwanda tuba turi kugenda tubasangiza, wibutsa yuko iyi ari AFRIMEDIA TV, kandi ngushishikariza kuba wakora subscribe kugira ngo ujye ubasha kuba wanakurikirana ibyo tugenda tubagezaho. Turabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza aho muherereye mwese.